Mas Ibrahim. Merana memang merana. Kalau putus cinta merana, memang merana. Kalau putus cinta duka, tentu berduka. Kalau gagal cinta, tetapi jangan sampai jadi putusan, dan juga jangan sampai jadi gelap mata. merana boleh merana, seadanya saja. Berduka, tentu berduka, sedukanya saja. Mbak Ima sayang. Spesial buat Mama Rabi, Mama Rabi, Mama Rafa, majikan saya. Mama Oya Botot Bawang, Sultan Wonajaya, Arif Samsudin, Mama Cio, Lantan Amba, Batik Sultan. Jangankan cuma tersayang, Coba. nyawa pun bisa melayang. Jangankan cuma tercinta, raga pun pasti terpisah. Jangankan cuma suka, semesta pun ditinggalkan. Semuanya di dunia berpisah. Makanya kalau mengintai, jangan sepenuhnya. Makanya kalau bahagia, jangan sampai lupa. Tapi Badur jangan Anissa, jadi putus asa, juga jangan sampai jadi gelap mata. merana boleh merana, seadanya saja. Berduka boleh berduka, sedukanya saja. Mbak Ima, Rangga Pusaka Ratu, Mami Lapanda Babi Yusril, Mama Rafa Rafi, majikan saya. Bapak Haji Dajid, majikan tua. majikan saya. Nurdiansyah. Abang Adian, Bos Debotol Sostro. Jangankan cuma tersayang, nyawa pun bisa melayang.
Gonok Anissa Sinde Bongas Jamban. Yayu Iti mantan majikan Dua Putra yang punya lagu Nyerah. Bagi nama Madiki Nok Anissa Wong Bongas Jambang, Mbak Widya, Sinda Aherman, Production Hadi Wahab Channel Dua Putra. Sing kaya ngapa, sing bisa kula percaya, wong sing tekan gepe kula istimewa. Ternyata landep
bisa gawe lara dugen kun temen pernah sesayangku. Mengensun alami larang tapi beli pati parah. Ngelakoni laras sejirone demen dulara banget lamunan wis keinget. Sekian senyerah beli sanggup jalani cinta. Nyesel sun pernah kena menggawe luka anyar. Nyakiti terus-terusan beli sanggup sun bertahan. Dede Yani, Nok Anissa, Mbak Widya Aherman. Kudu sing kaya ngapa sing bisa kula percaya. Wong sing tek anggap kula istimewa ternyata landep bisa gawe lara dugen temen pernah sesayangku. Mengesun ngalami larang tapi beli pati parah. Beli kaya sekian si tak rasa kaget ngelakoni laras sejerone demen dulara banget lamunan wis keinget. Sekian senyerah beli sanggup jalani cinta. Nyesel sun pernah kena menggawe luka anyar. Nyakiti terus-terusan beli sanggup sun bertahan. Buat Noko sayang, Sindu Super Sasa, Mama Alima, juga buat Noko Panda Mama Sandy, ini Abdul Nok Ina, Nok Liswati Agani, Bagina, buat Bunda Sekaraya Simbar, Mimi Abdul, Mama Rafa Rafi Majikan, Noko sayang, Sindu Super Sasa. Kesetiaan cukup kanggo kula, kasih sayang gawe nyaman.
najan bagus rupane niatine beli sebagus uwonge kula pengen sing tulus demane gawe bahagia beli lara atine ampun Nok Uung sayang sing biasa bersasa Agani Bang Baron Mamera Parapi spesial masih juga buat para pengopen semuanya, buat para SDP Nusantara. Sederhana nanging bahagia, asal cukup kurang pendongan, cukup ning lahir, cukup ning batin, rezeki pangeran sing jamin. Sesanding urip sing sejatine, cukup siji kanggo selawase, harapan hati sing tak pengini, susah lan seneng bareng lakoni. Mugi Agusti krungu harapan ing jero ati. Sia-sia najan bagus rupane ning atine beli sebagus uwonge kula pengen sing tulus demane beli bahagia beli gara atine. Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi belum dikenal wong tuane. Yang punya lagu spesial Mbak Ima cantik. Nganggo Bapak Linmas, Bapak Kades, Bapak Linmas terima kasih. Awur-awur Bapak Kades, Bapak Linmas. Laris, laris, laris. Bapak Kades, terima kasih. Mbak Ima, Rangda Pusaka Ratu, Mama Oya Bontot sayang Mbak Wah. Sejujurnya kula dianggap apane, sun serius wajar yen takon status. Waktu dia kula butuh pengakuan, sebenarnya kula ki apane sampeyan majikan tua. Majikan tuaku tersayang, majikan tua paling tersayang, majikan tua sing paling hebat, majikan tua sing paling sayang. Laris-laris majikan tua kari majikan nom sing durung dalan-dalan. Mangga Ibu Hajat, Bapak Hajat sekeluarga. Mama Oya Bontot Bawang, Arif Gia Samsudin, apa nanti yang kos table sosro. Memang dia mau hati, wis aja ditutup-tutupi, jujur sedela aja sampai
dianggap apa nih? Sun serius wajar yang takon setatu. Waktu kia kula butuh pengakuan. Sebenarnya kula ki apa nih sampean? Yang memang dianggap temenan tapi masih kaya baturan. Yang memang kula dianggap calone tapi belum dikenal wong tuane. Mbak Nur Anissa asik, Pak Herman, Mbak Ima sayang Rangda Pusaka Ratu, Mama Cia Sindela Teramba, Mbak Dik Sultan, Mama Mira Panda, Papi Yusril. Yen ana wong sejeni hati wis aja ditutup-tutupi. Jujur rela aja sampai kula terlanjur berharap. Oh ah oh ah he. Mending jujur sing awit dia, mumpung durung kejeron demen. Sun bagian indah daripada gula mung kanggo pelengkap. Sun hubungan among kanggo dolanan. One more. Sejujure kula dianggap apa nih? Sun serius wajar yang takon setatu. Waktu kia kula butuh pengakuan. Sebenarnya kula ki apa nih sampean? Yang memang dianggap temenan tapi masih kaya baturan. Yang memang kula dianggap calone tapi belum dikenal wong tuane. Pak Herman asik, spesial buat para viewer Dua Putra Official, Radio Hub Channel dan apa kono Filia Production. Jangan lupa subscribe. Majikan tua yen ana wong sejeni hati wis aja ditutup-tutupi. Jujur rela aja sampai kula terlanjur berharap. Mending jujur sing awit dia, mumpung durung kejeron demen. Sun bagian indah daripada kula terlanjur berharap. Sun hubungan among kanggo dolanan. Sejujure kula dianggap apa nih? Sun serius ngajar yang takon setatu. Waktu kia kula butuh pengakuan. Sebenarnya kula ki apa nih sampean? Yang memang
warga, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti, kurang apakah yang aku ini. Baik sudah, cantik juga sudah di matamu. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Pantaskah saja diriku selalu dalam keresahan. Kembali spesial yang punya lagu mamanya Rafa Raffi. Kau janji-janji, kau tawar-tawar. Apa aja? Kau janjikan, kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Apa aja yang punya lagu? Cinta siapa, rindu siapa. Bapak Hajar, kalau cinta milik orang lain ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim hujan kepanasan, Bapak Hajat lagi. Musim panas kehujanan. Bapak Hajat, pantaskah saja diriku selalu dalam keresahan. Atur nuhun kangge Bapak Hajat, Oma Rafa Raffi. Asik.
bojone Cinta milik orang lain yang percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim hujan musim panas kehujanan, pantaskan saja diriku selalu dalam keresahan. Terima kasih kanggo bapakku ibuku, Mama Rafa Rapi, sing duwe hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunane ya sedikit ganggu yaitu badai acara ngerubalak kaul mau ibune atau nenek jawane mah biunge dua basa lamun miang ning Arab sukses garap nanggap setot andi dua putra sekius dilaksanakan nanggap setot dua putra. Semoga disaksianing para wali, para nabi lan para sedulur kabeh lan semoga dikersani maring Gusti Allah. Sekieu manusia ora deutang, sing kuasa orang ngutangaken, entong nagih ning dalan perapatan, entong nagih ning dalan. Luka luar, babar luar sampurna. Yang kedeman reang kedeman beli. Oh, suka kuningnya baik. BMCJ pengen digaur bari pasir. Sik. Matang kelilipan. Ayo. Pak MC kardusnya digawe ini Pak MC kardusnya Pak MC. Andalan. Kadi kan buat sakit duduknya agak kesini maksudnya. Iya, ini sinyalnya nggak nyampe. Ya, hadir sok mangga. Hadir sok. Oke, terima kasih. Dok Nara. Majikan tua sing paling boral dewek sing dua kaulan dalan-dalan. Intan sing ana ning Dubai tobat. Mama Intan pantas dan sawang Mama Intan wadon lan lanang kanggo Mama Intan sayang. Mama Intan majikan tua sing paling eman sayang. Mama Intan sing ana ning Dubai. Mama Intan sing ana ning Dubai. Mama Intan lirikan mata Mama Intan padang gerasa nok inarai keding ari karo makaro soma. Mama Intan pada senangnya Mama Intan lanang wadone sugi dunia. Aduh nok inara yen sayang mah katon sayangi majikan tua yen malas mah yang punya Dubai katon melase duit Dubai Allah amana duit Dubai majikan tua sing duwe Dubai mangga dalan
omai rapi beli metu omai rapi sing paling boral tobat. Aduh omai rapi aduh sayang omai rapi laris manis sobat. Majikan tua sing anane Dubai, majikan tua sayang dong inaran wong ayu. Aduh majikan tua sayang, majikan tua sing paling eman. Tua sayang sing paling moral emang sing ana ning Dubai nong inara sing paling cantik dewek udah. Terima kasih. Pantesin sawang maning matur kesuwun lanang lan wadon aduh mama si pengantin udah ini boleh sama. Paling sayang, paling eman omai rapa sing paling moral omai rapa boyong ayu wis matur kesuwun kanggo majikan sing paling eman sayang sing wis pada nyawer ing melo matur kesuwun mugi yang angsal barokah majikan tua sing ada di Dubai sing paling eman sayang dong inara dewe. Bandur Anissa spesial masih kanggo majikan tunggu maning sawer dingin sawer. Pondok Yanti sing ana ning Singapura. Hujan kata dudu sing pertama tapi pengen dadi sing terakhir cinta ning batin beli bakal terungki selawase pengen kesandi. Pondok Yanti sayang halo Bandung. Rasa sayang ora bakal luntur bahagia li bisa keukur sikap sampean selalu gawe nyaman selawase pengen barengan. Spesial kanggo Pondok Yanti. Hadi Wahab Channel 2 Putra.
sayang ora bakal luntur, bahagia beli bisa keukur, sikap sampean selalu gawe nyaman, selawase pengen barengan. Pilya Production, selamat bergabung bareng dua putra di sini. Hadi Wahab Channel, Pondok Yanti sayang. Spesial masih ganggu majikan Mama Eropa Rapi, Mamaku Ibu. Bahagia beli bisa keukur, sikap sampean Om Elsa selalu gawe nyaman, selawase pengen barengan. Terima kasih Pondok Yanti. Spesial masih buat pemangku hajat. Rasanya di keluarga yang gak cinta orang nyata, hubungan wis bertahun-tahun durung ana kejelasan. Bagi nama
Dodok bela kayak sindian wayang. Dalan, matur kesuwun. Kanggo Mama Haji Ratna, si duwe dealer motor payur lor. Lagune wong ireng gesek. Tuh ya. Mimi Haji Ratna, makasih banyak. Buat Mbak Gina. Kanggo majikan tua, majikan nom. Kepai rapi. Mama Haji Ratna, si dealer motor payur lor. Terima kasih banyak. Najan ketemu sepisan, mulane dadi kelingan. Sampai kapan kebayang-bayang datang sing jadi pujaan. Buat Bagina, Pak Herman, makasih. Agani wis blitahan inget meseme muyu dekok pipine. Apa kian arane demam ningati kula kesengsen. Coba Mama Haji Ratna, si duwe dealer motor payur lor. Terima kasih. Makasih juga buat Pak Herman atas dukungannya. Buat Mbak Gina, sayang. Nok Widya, kau yang tekan sah, baju irengnya tekan, landep sang presiden. Ampun, Mama Alima, Kiki pada Mama Cindy, Pak Herman. Kang dulu ngerti kulane wis pengen barengan. Coba Mama Haji Ratna, ing bati langkah jodoh wis bagen puteri bengkong. Ibarat umat nyidam bulan wis blitahan inget meseme Mbak Ima temuyu dekok pipine Mbak Ima, sayang Mbak Gina. Apa kian arane demam ningati kula kesengsen. Buat Mbak Ima, Rangga Pusaka Ratu, makasih. Mbak Ima, Mbak Gina. Iya. Buat Pak Herman, makasih banyak. Apa ya? Budaya Devi, khusus buat Mbak Gina. Apa ya? Agak
Mbak Iman. Ulane dadi kelingan, sampai kapan kebayang kakang sing dadi pujaan. Wis pritahan inget mesem Mbak Ima sayang, kemuyu dekok pipine Mbak Ima. Apa kiat arane demam, ingati kula kesengsen. Terima kasih banyak. Ngopi beli. Asik-asik. Majikan tua nganggo singanan ning Abu Dhabi. Apa nantian yang punya botol sosro? Awan tekuasani begini tekwiridi sun ngapala kenjampi ajian semer putih tekejong bumi tek sebutan arane muga sing angone kelemali naatine. Mbak Monika Hilda apa latihan Mama Oya Botot Bawat sayang, Mbak Ima Rangda Pusaka Ratu majikan tua. Seminggu ora denda saripki sampai rong bulan tuntas sun ngapali sampean sampai beli kolumangan. Apa ketulis di mate, apa saking badane pegel wiridanane tapi masih melinger baik. Bawa Cio sudah terlambat Banik Sultan Mami Rafanda Mami Yusril. Apa nantian bos teh botol sosro Mbak Ima Rangda Pusaka Ratu. Aye 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 jos. Masukkan di asik asik. Wong ireng apa jimati sampeyan gula demen ning apa latihan ampun ampunan. Dan Mbak Ima sesambah di gua kala jampi
Rahma. Mbak Nur Anissa. Jalan-jalan majikan tua. Hayo, hayo. No kami. Wong ira apa dimati sampeyan. Kula demen apa natian, ning apa natian, ampun ampun. Apa natian wong ireng. Sampean sampai beli kolu mangan Mbak Ima. Apa ketul jimat, apa saking badane majikan tua sayang. Peget wiridanane tapi masih melinger baik. Coba sekali lagi spesial buat para tim garing SDP Nusantara dimanapun Anda berada. Yoha, Mbak Ima, Rangga Pusaka Ratu. Dalan. Wong ireng apa jimate sampeyan apa natian. Kula demen ning kakang ampun ampunan. Tua sayang, majikan tua dalan-dalan, majikan tua ku sayang, majikan tua asik sesambat tebliku habiskan. Majikan tua ku sayang, majikan tua paling sayang, ayo gerak. Majikan tua paling sayang,